Mu buzima busanzwe ikintu kirimo umugore gifatwa nk'ikintu kirimo umuntu w'umunyampuhwe kuko bazwi nk'abanyembabazi. Ahanini biva ku kuba ari ba nyina w'umuntu, nibo batubyara, baratwumva, bakaduha uburere kugeza dukuze. Hari n'imigani myinshi y'Ikinyarwanda igaruka ku bwiza bw'ababyeyi b'abagore, nk'umugani uvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Gusa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yagaragaje ko hari abagore batigeze bita kuri ibyo, maze aba bishora mu bwicanyi, ntibatinya no kugeza ku kwica abana. Mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi hagaruka ku buryo Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe ndetse n'abayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo uyu nguyu witwa Lindsey Hilsam wari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yaje kwandika inkuru mu mwaka wakurikiye wa 1995. Inkuru yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, byenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo abagore babicanyi mu Rwanda. Mu nkuru ye harimo n'ubuhamya bw'ibyo yiboneye, aho yagarutse ku mazina ya bamwe mu bagore b'interahamwe ruharwa bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko kino cyaha bagihamijwe n'inkiko. Turanagaruka ku yahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, nayo mu bushakashatsi bwayo yagaragaje bamwe mu bagore bagize uruhare mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba ni benshi cyane, gusa turagaruka kuri 15 aho amazina yabo yamamaye mu bibi kuruta ayandi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turahera kuri aba babikira. Mukarurubite Theopista n'umubikira wabarizwaga mu muryango w'abene bikira, akaba yarashinzwe igikoni mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene badafite imiryango yabo ibagemurira. Yamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga, abaforomo ndetse n'abakozi ba CHUB mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Urukiko Gacaca rwa Butare Ville rwamukatiye imyaka 30 y'igifungo ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani 2006, afungirwa muri gereza ya Nyamagabe. Ntabwo ari umubikira gusa kuko na Sœur Gertrude witwaga Consolata Mukangango wari waravutse mu mwaka w'1958 na Sœur Marie Kizito nawe witwaga Mukabutera Julienne wari waravutse mu mwaka w'1964. Aba nabo nabazwi bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bahamijwe yuko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'Abatutsi barenga 7600 bari bahungiye muri monastère ya Sovu iherereye mu karere ka Huye. Ababikira bombi bashinjwa gusora mu nzu bari babahungiyeho kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo. Mukangango ashinjwa ko yandikiwe ari burugumesitiri wa komine Huye ari we Rutegesha Jonathan, akamusaba kuza kwirukana impunzi zari zahungiye ahangamwe ibaruwa yanditse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica Abatutsi ahangaha rero, uyu Sœur Gertrude niwe wagendaga yerekana ibyumba Abatutsi bari bihishemo. Icyo gihe interahamwe zagendaga zibakuramo maze zikabica. Sœur Marie Kizito we yazanye akajerekani ka petroli arangije interahamwe kifashishwa mu gutwika Abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, ababikira bombi bahungiye mu gihugu cy'Ububirigi. Gusa muri 2001 bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'Ububirigi maze bamwa n'ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Sœur Gertrude yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15, naho Sœur Marie Kizito akatirwa gufungwa imyaka 12. Ku mwanya wa 13 turasanga Nyirakamanzi Foibe. Nyirakamanzi Foibe bakundaga kwita Nyirakamodoka, avuka mu yari prefecture ya Ruhengeri. Ubushakashatsi bw'ahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG yavuzweho kugira uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, aho uyu yahereye mu mwaka w'1990 mu bikorwa byo gutoteza Abatutsi bari batuye muri sekiteri ya Jenda. Byari nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumaze gutangira. Yashinjwe ibyaha birimo kwica ndetse no kujya mu bitero, ahubwo yashyizeho bariyeri yitwaga Nyirantarengwa ahitwaga Cyamabuye. Yakatiwe gufungwa burundu, aho kuri ubu afungiye muri gereza ya Ruhengeri nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gucura umugambi wa Jenoside, gutegura Jenoside ndetse no gushishikariza gukora hamwe no kuyobora utanibagiwe kugenzura ibikorwa bya Jenoside n'ibindi bitandukanye. Ku mwanya wa 12 turasanga Yvonne Basebya Ntacyo Batabara. Uyu n'undi mugore wamenyekanye mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu yabaye umuyobozi w'interahamwe n'impuzamugambi z'Igikondo mu mujyi wa Kigali, ari nawe yari atuye. Interahamwe yarayoboye zagize uruhare mu kwica Abatutsi muri Jenoside muri Gikondo mu mwaka w'1994. Jenoside ikimara guhagarikwa yahise ahungira mu Buholandi. Gusa muri 2007 urukiko Gacaca rwa Gikondo rwamuhamije ibyaha bya Jenoside maze rumukatira igihano cyo gufungwa burundu adahari.
Muri 2013 Ubuholandi bwaramufashe buramuburanisha maze inkiko zimuhamya uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 n'amezi 8. Ku mwanya wa 11 turasanga Mukandutiye Sahunkuye Angelina. Mukandutiye yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba ari na presidente w'interahamwe muri secteur Rugenge mbere y'umwaka w'1994. Uyu mugore wari utuye mu mujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi avugwaho uruhare rukomeye mu gutoza interahamwe afatanyije na Colonel Renzaho Tarsise. Uyu nguyu yari prefe w'umujyi wa Kigali icyo gihe. Ubwo inkotanyi zahagarikaga jenoside, Mukandutiye yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kino gihe yitwaga Zaire. Inkiko gacaca zamukatiye igifungo cya burundu adahari, gusa ariko abarokotse batekerezaga yuko adashobora kuzaboneka kugira ngo akore icyo gihano yari yahawe. Nyamara mu kwezi kwa 12 kwa 2019 Mukandutiye yagaragaye ari mu bantu babarirwa muri 200 mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari bafatiwe mu mashyamba ya Kongo n'ingabo z'icyo gihugu maze boherezwa mu Rwanda. Nyuma yo kumenyekana yahise ajyanwa muri gereza y'Amageragere kurangiza igihano yari yarahawe. Ku mwanya wa 10 turasanga Mukarurangwa Marie Rose, aho uyu bamwitaga Corporal, aho yari yaravukiye muri komine Huye, ubu ngubu ni mu karere ka Huye mu mwaka w'1959. Ni umukobwa wa Nyangiriki Zakariya, uyu wabaye depite wa MRN igihe kinini. Bamuhimbaga izina Corporal kubera ubugome ngo bwamurangaga. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa 6 2008 uyu yahamijwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha byo kujya mu nama zitegura jenoside yakorewe abatutsi. Yamijwe kandi gushyigikira ikorwa rya jenoside, utanibagiwe kugenzura no kugambanira abakozi bagenzi b'abatutsi maze bakicwa, harimo 7 bashoboye kumenyekana. Uyu yakatiwe igifungo cy'imyaka 19. Ku mwanya wa 9 turasanga Mukamuzima Philomene. Uyu yavukiye mu yahoze ari prefecture ya Gikongoro mu mwaka w'1954, yakoze muri ONAPO ya Butare mu mwaka w'1993, aho yari ashinzwe serivisi zo kuringaniza imbyaro. Uyu mugore yashinjwe ko yabaga mu itsinda ry'abicanyi ryari ryarashyizweho na Pauline Nyiramasuko ndetse n'umuhungu we Arsène Shalom, akaba yari n'inshuti magara ya Dr Serafin Bararengana murumuna wa Perezida Habyarimana Juvenal. Uyu mugore kandi yanabaga mu itsinda ry'abateguraga jenoside mu mushinga wa SIDA mu kigo cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange. Ubwicanyi bwe yabufatanyije kandi na Dr Rwamucyo Eugene ndetse na Depite Febroni Nsaguye wo muri MRND. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 3 2008 yamijwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha byo kujya mu nama zitegura jenoside, gushyigikira ikorwa rya jenoside, utanibagiwe kugenzura no kugambanira abakozi bagenzi b'abatutsi maze bakicwa. Uyu nguyu nawe yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 19. Kampire Therese nawe turamusanga ku rutonde rw'abagore bagize uruhare muri jenoside. Kampire yari yaravukiye mu yahoze ari prefecture ya Butare, akaba yarabaye n'umwarimu mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Uyu mugore yamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Muri 2007 urukiko gacaca rwa Butare rwamuhamije icyaha cya jenoside by'umwihariko kugira uruhare mu rupfu rw'umugore wa mwarimu Gasana Pierre Claver, maze nawe akatirwa imyaka 19 y'igifungo. Musanganire Felicite nawe turamusanga ku rutonde rw'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Yari yaravukiye mu yahoze ari prefecture ya Gitarama, akaba ari n'umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugore yakoraga mu mushinga wa SIDA mu kigo cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho cyari gishinzwe ubuvuzi rusange. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25. Mu byaha byamuhamye harimo iyicwa rya Prof Pierre Claver Karenzi biciye kuri bariyeri y'imbere muri Hotel Foko i Butare, harimo kandi gufatanya na Dr Eugene Rwamucyo mu rupfu rwa Cecile Nyirasiku ubwabo wahoze ari umukozi wa cya kigo yakoragamo. Ahangaha kuri no bariyeri Felicite Musanganire yakoraga akazi ko kugenzura irangamuntu z'abantu atandukanye abahutu n'abatutsi, agatanga abatutsi bakicwa n'interahamwe ndetse n'abasirikare. Yaje guhungira muri Afurika y'Epfo, aho yakoze mu kigo gishinzwe iby'icyorezo cya SIDA, ari nawe yakomereje amashuri amaze guhunga. Umugabo we Dr Pierre Mugabo bafatanyije gukora jenoside i Butare, we yakatiwe igihano cy'imyaka 30 muri 2007.
Dr Nyiraruhango Berthe turamusanga ku rutonde rw'abagore bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Dr Berthe ni umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zo mu muhogo, amazuru ndetse n'amatwi. Yari yarashakanye na Dr Nsengiyumva Jeanne Nepomuscène, aho bombi bakoraga mu bitaro bya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Uyu mugore avugwaho ko yatangiye ubugome bwe bwo kwikoma abatutsi mu mwaka w'1990, aho kino gihe hafungwaga abo bitaga ibyitso by'inkotanyi. We rero yari mu bakoraga liste z'abatutsi bo gufungwa. Ashinjwa ko muri jenoside yakorewe abatutsi yatotezaga abarwayi b'abatutsi, akabakiranga muntu, akabarangira intera hamwe n'abasirikare, maze bakaza bakabatwara bakabica. Avugwaho kandi ko yanze kwakira ndetse no kuvura abarwayi b'abatutsi, aho ibyo ngibyo yabikoraga avuga yuko atavura inyenzi. Mu bo yishe bemejwe na Gacaca harimo umuforomo witwaga Hawa, yarezwe kandi kuba ari umwana yashinze umusumari mu matwi, avuga yuko ngo atavura inyenzi. Nyuma ya jenoside yaje guhungira mu gihugu cya Kenya tariki 26 z'ukwezi kwa 9 2007. Urukiko Gacaca rwamukatiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 adahari, aho bivugwa yuko yaje kugwa mu buhungiro. Umugabo we Dr Nsengiyumva Jeanne Nepomuscène yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 30 kubera ibyaha bya jenoside yakoreye i Butare. Namabyariro Agnes ni umugore wundi dusanga ku rutonde rw'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu yari yaravukiye muri prefecture ya Gitarama mu mwaka w'1937, akaba yarabaye minisitiri w'ubutabera mu mwaka w'1994 muri leta y'abatabazi. Agnes yamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi Kabgayi mu yahoze ari prefecture ya Gitarama. Yamijwe kandi no kugira uruhare mu rupfu rwari prefe wa prefecture ya Butare Habyarimana Jean Baptiste mu mwaka w'1997. Uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari yarahungiye, maze yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Muri 2009 yamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, maze ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko kandi muri 2005 urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ubujurire bwe, maze bugumishaho igihano yahawe cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ku mwanya wa 4 turasanga Dr Nduwamariya Jeanne, aho uyu yavukiye muri komine Ndora muri prefecture ya Butare. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Yashinjwe kugira uruhare mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no mwishyirwa mu bikorwa ryayo, cyane cyane aho yitabiriye ubwicanyi kuri za bariyeri z'itumba. Yashinjwe kandi kwibasira by'umwihariko umuryango wa Berekimasi, ahiga bukwara umukobwa we Chantal, kugeza aho yatanze amafaranga ngo ahigwe aboneke kandi yicwe. Hari inama nyinshi zateguye jenoside zabereye mu rugo rwe ndetse n'umugabo we. Dr Nduwamariya kandi yari n'umugore wa Dr Jean Chrysostome Ndindabahizi. Yaburanishijwe n'inkiko Gacaca adahari, hanyuma akatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko n'inteko ya Tumba B tariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2009. Mukankusi Virginie turamusanga ku rutonde rw'abagore bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu Mukankusi yari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, akanaba umugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside ndetse nyuma aza no gukatirwa igihano cy'urupfu. Ari mu bantu 22 barashwe mu kwezi kwa 4 ku mwaka w'1998 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside, maze bakatirwa igihano cy'urupfu. Aba ni nabo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu, kuko nyuma yaho u Rwanda rwaje kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko hana yarwo. Uyu Mukankusi yamijwe kugira uruhare mu gushakisha no kwerekana hari abana b'abatutsi, akabashyira intera hamwe ngo zibice. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka w'1997 nibwo yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rw'ibanze rwa Gitarama. Nabwo we n'abamwunganiraga banyuzwe n'uno mwanzuro, ahubwo bajuririye urukiko rwisumbuye rwa Nyabisindu, gusa ariko ruza kugumishaho n'ubundi icyo gihano. Mu rubanza rwatangiye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1997, Amnesty International yatangaje ko Mukankusi yagiye yivuguruza kenshi mu mvugo yatanze mu rukiko, bishobora kuba byaranashingiyeho n'urukiko nyuma yo gushidikanya ku bwiregure bw'uyu mugore. Umunyamategeko we nyamara yavuze yuko umukiriya we yakabaye yoroherezwa igihano, kuko ngo yari umuturage usanzwe utanasobanukiwe ibya politike. Gusa ariko ubushinjacyaha bwashimangiye ko ibyo ngibyo bitavanaho uruhare n'ubugome bw'icyaha yagizemo uruhare. Nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yaje gukatirwa igihano cy'urupfu. Ku mwanya wa 2 mu bagore bagize uruhare rudasanzwe muri jenoside yakorewe abatutsi turasanga Bemeriki Valerie. Uyu nguyu yamenyekanye cyane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga mu mwaka w'1994. Yari umunyamakuru wa RTRM, aho yaranzwe n'amagambo mabi cyane mu ijwi ryari hejuru yatutse inkotanyi ndetse ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Yavukiye mu yahoze ari prefecture ya Gisenyi mu mwaka w'1955. Yakoze akazi gatandukanye
karimo kwandika mu kinyamakuru mu Rwanda shyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zitaka ibikorwa by'intera hamwe. Yabaye kandi umunyamakuru wa RTLM mu mwaka w'1993 kugeza mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'1994 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zabohoraga igihugu maze zikanahagarika jenoside yakorwaga. Igihugu kikimara kubohorwa, uyu mugore yahungiye mu gihugu cya Zaire kuri ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko mu mwaka w'1999 aza gufatirwa muri kino gihugu cy'abaturanyi agarurwa mu Rwanda. Mu mwaka wa 2009 Valerie yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere kandi akunze gutanga ubuhamya agaragaza uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ndetse ikanashyirwa mu bikorwa n'uruhare ubwe yayigizemo. Mu mwaka wa 2019 yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe maze hano afungiye agaragaza kwicuza, avuga yuko umwuga w'itangazamakuru yawukoresheje mu kwiba urwango, ariko kandi ko aramutse abonye amahirwe yo kongera kuwukora yakwitandukanya n'ikibi. Yaragize ati, umwuga w'itangazamakuru narawukunze, ariko ndamutse ngiye ibyo navuze ntabwo ari byo nakongera kuvuga, ahubwo nabisenya byose, nkigisha abanyarwanda imibanire myiza, nkabigisha no kwirinda iby'amoko, nkabigisha kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo twebwe twaguyemo, kuko twaguye mu mutego mubi cyane wakozwe n'abari hejuru yacu bateguye jenoside, noneho tuwugwamo wo kwica abavandimwe bacu. Icyo nakora ni ugushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, bumvisha yuko twese turi abanyarwanda, nta bahutu nta batutsi. Icyo tugomba gukora ko ari ugufatanya kubaka igihugu cyacu. Umugore dusanga ku mwanya wa mbere mu bagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi ni Nyiramasuhuko Paulina. Izina Pauline Nyiramasuhuko rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo uyu mugore yigaragaje mu gukora jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari prefecture ya Butare. Uyu mugore wavuzweho kutagira impuhwe na nkeya yavutse mu mwaka w'1946 avukira mu cyahoze ari prefecture ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore mu mwaka w'1992, ariko kandi na mbere yaho ntabwo yari umuntu usanzwe kubera yuko yari umugore wa Ntahobari Maurice wari warabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu mwaka w'1982 kugeza muri 1989. Akaba kandi yarabaye minisitiri w'uburezi ndetse aba n'umuyobozi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ibyo byongeraho yuko Nyiramasuhuko yari inshuti ikomeye y'Agata Kanziga Habyarimana, umugore wa perezida Habyarimana, kuko biganye i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence i Karubanda. Nyiramasuhuko Paulina yinjiye muri guverinoma mu mwaka w'1992 ku itike y'ishyaka MRND, aho muri kino gihe u Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi ndetse na FPR Inkotanyi yari yaramaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ibyo ngibyo yakunze kubivuga kenshi ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Nyiramasuhuko Paulina yakomeje kugirwa minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore. By'umwihariko yoherejwe muri prefecture ya Butare aho avuka kuyobora jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze yuko ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 aribwo Nyiramasuhuko yoherejwe i Butare kuyobora ubwicanyi muri jenoside, kandi uyu munsi ni nabwo mu gihugu hishwe abatutsi benshi. Yaranditse ku yahoze ari Twitter ati, tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 leta yakajije ikorwa rya jenoside maze yohereza minisitiri Nyiramasuhuko na Nzabonimpa Calix Butare hamwe na Gitarama kuyihutisha. Niwo munsi wishwe abatutsi benshi mu gihugu. Umujyi wa Butare, Karama, Murambi, Cyanika, Kaduha, tubibuke twubaka u Rwanda turinda ubumwe bwacu. Nyiramasuhuko Paulina yaje gufatirwa muri Kenya mu mwaka w'1997 mu kwezi kwa karindwi, hanyuma ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2011. Yamwe n'ibyaha bya jenoside akatishwa igihano cya burundu hamwe n'umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2015 urugereko rw'ubujurire rwagabanyije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe bano bombi, maze Nyiramasuhuko ahabwa imyaka 47 n'umuhungu we bigenda bityo. Mu kwezi kwa karindwi kwa 2018 Nyiramasuhuko Paulina yajyanywe muri Senegal kuba ari wasoreza igihano cy'igifungo yari asigaje. Uyu mugore niwe mugore wa mbere ku isi wamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga, dore ko byavuzwe yuko yafashije abahungu be ndetse n'interahamwe abangaba akabazanira udukingirizo kugira ngo bafate ku ngufu abakobwa b'abatutsikazi. Uyu mugore kandi anafite umwihariko wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania. Impamvu nuko abandi bose rwaburanishije bari abagabo.
Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Abarenga miliyoni bishwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa kugeza mu kwezi kwa karindwi uwo mwaka ubwo ino Jenoside yahagarikwaga n'inkotanyi. Hari inyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no mu biganiro by'iminsi 9 byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda bihuje abashakashatsi no ngingo iri mu zavuzweho. Ibyo biganiro byahurije hamwe abashakashatsi barenga 60 bo muri komisiyo y'Ubufaransa yari yobowe na Prof Vincent Declerc n'abashakashatsi bo muri Kaminuza y'u Rwanda bari bayobowe na Prof Mulinda Charles. Biba ku itariki 11 kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 2022. Muri ibyo biganiro bagaragaje ko hari abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aho bicaga abana n'abandi bantu nta mpuhwe za kibyeyi. Umunyamakuru w'ikinyamakuru BBC witwa Natalia Ojeweska ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020 nawe yasohoye inkuru muri kino kinyamakuru, inkuru ikubiyemo ibiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bafungiye muri gereza zitandukanye, aho yagiye aganira nabo. Yagaragaje ko abagore bagira ku 96 aribo bahamijwe n'inkiko ibyaha bijyanye n'uruhare bagize muri Jenoside. Bikaba ari ibisobanuro yuko abangaba tugarutseho ari bakeya muri benshi bahamijwe n'inkiko icyaha gikomeye kuruta ibindi cya Jenoside.